kasignalan mo. Yarap na kamangking ko, asmo emiti ko, un sera magpatibong, eka lumanot masiro
Adyoko siping mo, alam mo, signalan Eka tatakot, eka kakarog, adyoko siping mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, isulo yun na pong masalesya rin kaya kayong face mask hanggang mayari ya po yung misa. At agkatan la po ring malda, makyabi atamo, karembalang dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya pa, abak po kaya kayungan. Mitipon tamo pong eni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Patrick Cura and family, Ludi Rivera and family, Creative Pixel and Studio by Brian Ordonez, ang Popoy Veron David. Para puking Aldo, anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Kari Corazon Ferrer, Clariville Layog, Marco Ferrer, Ivrier Manalo, Paula Jean Layog, Ruben Sutiangco, Segundo David, Mary Jane David, Johanna Zakari Villanueva, ang Popoy Nicolas Cano. Paraking kayadwananda at pamanantabi ng Banal Espiritu, karing family and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Macmac, and Father Marvin. HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Shel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Linclon Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sophia Paredes, Imang Auring Between and family, Olivia Balatbat, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzales, Marian Manankil, Evangelina Manankil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin. Paraking ligtas dang pamaglakbe, de Iluminada Pineda and family, Mark and Leia Chambao family, ang Popoy Lisel Pineda. Paraking kapaldanan, pamikakatawan ng pong espiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children. For good health and
protection of Imang Auring between and family, Kyle Coro, Seni Capili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabella, Kai and JV Diaz, Cara Fabella and Greg Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edeta Gonzalez and family, Low Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob Demingildo, Jody and Seringhanko, Tracy and Step Taninhaha, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Sel Laguno, Paraking Malalagwang Kapaldanan Dadi, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Ritzy and Rima Pablo, Imang Auring Between, Lourdes Godamor, Adria Sutzer, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Robin Depomuceno, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Maylin Palo, Adela Cunese, Chan Chanheng, Leti Cepede Yap, Gildo Manalo, Krista Ann Alvarez, at ding sablang masakit. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na ri Teresita Wickerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose, Joaquina Betwin, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Lucia Sagon, Dioscoro Senior and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Senior and Eusebia Ramirez, Gloria Rowan Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulaidi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Mariam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Maria, Alberto, Rodel Olea, Paz Gibo, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Seth Alarde, Apumbising Pinlac, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilmina Pulumbarit, Carlito and Nicolas Sapineda, Blesilda Yabut, Roland Arisco, Sixto Gonzales,
Kun Li Tan, Conrado N. Estrella, Edgardo Hermelio Efren Sr., Elizabeth N. Buenvenido, Lawrence Resurrection, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leucadia Bermudo, Dennis Ferrer, Andres Flores, Esquilio, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Benvenido, John Joseph Balahadia, Perfecto, Julia, Teofila, Tomasa, Julio, Rebecca, Carmelita, Pepito, Alfredo, Ian, Rosita, Maria Socorro, Alejandro, Pedro Barreras, Pancratios Tito Arimado, Nemesio Manite, Isaac Yabut, Marieta Rosite, Leonila Lising, Herminio Lising, Juliana Lising, Renato Pineda Sr., Elpidia Real, Ernesto Manaloto, Manolo Magtoto, Lourdes Magtoto, Flaviano Magtoto, Virginia Magtoto, Mauren Mandani, Leonila Galang, Angela Pantig, Victoria Gomez, Corazon Gomez, Francisco Pantig, Armando Sitiangco, Francisco Pantig, Juanita Sotiangco, Francisco Sotiangco, Armanda Sotiangco, Virgilio Sotiangco, Rodolfo Ferrer Sr., Angelito Manalo, Lourdes Patawaran, Rofina Duya, Joaquin Medina, Beatriz Navales, Ricardo Angeles, Pepito, Evelyn Angeles, Rosalia Ocampo, Alfonso Brodet, Rofina Brodet, Dr. Gerardo and Amparo Narciso, Rofina Layog, Benedicta Dizon, Lolita Dionisio, Ponciano Mercado, Teresita Gausiang, Rolando Tiu, Mariano Tiu, Vilma Vivar, Marcelino Calaunan, Godofredo Vivar, Felicidad Malyari, Victoria Malyari, Lourdes Pangilinan, Rosita Malyari, Rufo Malyari, Gavino Tolentino, Sani Sagkal, Nicasio Sagkal, Conchita Sagkal, Jezriel Dizon, Victoria Diwa, Dominic Gabriel V. Dizon, Resita Sapanta, Dominador Sapanta, Paula Gatos, Amada Bas Balasuela, Perfecto Takadena, Juana L. Fernandez, Ampopoy Donald Elaga. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kita
Kilagyunig pam, paninganak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka, antimurin. Pakamalang kong kapatad, pasibayo pumiti puntamo, inaus na katamo ning Ginoo, para makirandam karing kayang banal ay amano, at tanggapan tayo ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Kay batamang sinimba, itubod na katamo ning Ginoo. Ban kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo po king mipnong kapakumbaban, sisyantaming kakatamong kasalanan, lalong-lalo na para karing penandit, etaya liguran ng Diyos, at etala liguran ding kapatid tamo, manyawad tamong kapatawaran, sikanan king Diyos. Ginong Jesus, sinay singkang danupan at mau, at ikami era kadininan apangan at ainom. Gino pakalulo, Ginoo, pakalulo. Hesu Kristo, sinayng singkang dinatangkya kami, anting metong adayuan at era katinggap. Kristo pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, sinayng singkang masakit at atyuka king sukulan, dapot era kadelawan. Ginoo pakalulo, Ginoo, pakalulo. patawaran mo kami, O Ginoo, ing emi ikit, ing ikaing menigapuke kami. Ipayabot mo nga kilala ka king balang mangailangan, at tayran mo kami painturo, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin kamo, O mamu at mapamakalulungig pa, emepe paintulutan ng anak mong painggulot king kaya kaming kakaluluan, at daralanan na kasakitan, nunesidiyaming maging kaparaming tao, katman mong malasakit ding puso mi, karing makapase, sugatan, karing leledalan, at dinan mo keng tetagan mo niya waras karela, ban saklulwan milat, lingapan angga,
king mipaldan lang, itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, amabibi at magari kambemo, king kameto nganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggang. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises nga nakaringtaw, kailangan ing pakiramdaman niya ing siwala ning kaya kayong Diyos. Maminto kayo karing utos na king mabilog yung puso at kaladwa at karing tuntunan amisulat keting libro ning batas. Uling iting kautusan asasabyan kung ngeni kaya kayo, eneman masakit, payabutan o pakaintindihan. Alayo king matas sa banwa, eywas sabing nino ing mukyat karing banwa, ban kuananala at bandandamantala at tuparan. Alayo naman king kangatba ning dayat malat, eywas sabing nino ing dalakit king dayat malat ban kuanane at bandamdamantaya at tuparan. At yuya mismo siping yu ing kautusan at yu karing asbukyo at karing puso yu. Inya mayanyang tuparan nyo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dapot para kanako, kaya kako manalangin, o Ginoo, o Diyos. King panahon na tula mo, pakibatan mo ko. Huli na ning maragul, alugod mo, pakibatan mo ko. Huling tutuparan mo, impangako mong iligtas mo ko. King uli ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo. Huli ning maragul mong lunos ka na ko, pakibatan mo ko. Dapot tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, saupan mo ko at pakayapan.
ing lagyo ning Diyos, king dalit, kakuyang purian, parangalan ke, at pasalamatan. Panakit daring mayayalipit, kaniti tumulala, at dingking Diyos sasamba, may pasiknangan la. Huling inginu kayang pakiramdaman, ingdalong dingatsu king pamangailangan, at enala painggulutan, detang kayang kaluguran. Iligtas na ning Ginoo ing bundok ning Sion, at ding syudad ning Huda, italakad na lang miyuman. Dinganak, daring talasuyo na, ilang magmana, at karin lamanoknangan, ding sablang malugod keya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. I Kristo yaing larawan na ning Diyos, ae mayayakit, at eyo ingpe kapangane ning meto lelangan. King kapamilatana, lelangan ning Diyos ing sablang bage, at chubanwa at atchu keti kingyatu. Ing sablang mayayakit at mayayakit, ding tronos, domisyones, soberanyas, potestades, melalangan ing sabla, king kapamilatana at para keyo. Bayo melalang ing nano paman, yo at chunayo, at gewa ng metong mo ing sabla. Yaing buntok na ning iglesyang kayang katawan, antining yaing kamumulan, ya naman ing pekapangane, karing sablang mi pasublyan mi. Kanita, yaing maging mumunang dili, karing sabla, ing Diyos mismo, biryana king ing sablang kayapan, mayakit king anak. At king kapamilataning anak, misot ngan ing sabla, king banwa at yato. Inyasat, itatagne ning Diyos, ing kapayapan, king kapamilataning kayang anak, amipako, king krus. Ing amano, ning Ginoo. Salamat King Diyos.
Ding amano mo, Gino, espiritula at biye, at sula keka, ring amanong babye-bye, alananga. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka, antimurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Gino. Ing metong at talaturuning batas, linapit siya baning panyubukan i Jesus. Nga nang mengutang, Maestro, naning sukat kong daptan, bakong tanggapan ing biye alananga. Pekibat ng Jesus, nanuwaring makasulat king batas, naning aintindyan mo kaniti. May kibat siya, dapat meng luguran ing ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan, at sukat meng luguran ing kapara mong tao, anti mo ing kekang sarili. Ustoing pakibat mo nga ng Jesus, daptan mo iti, at miyeka. Dapat ing talaturuning batas, magimbut siyang matulid, inya nga na pang kinutang kang Jesus, ninuwari ing kapara kong tao. May kibat siya Jesus, at ing meto nga tao at itipa ibat Jerusalem, papuntaya Jericho, sebatan dering tulisan, at kinwara ing imalan asusulod na, pe malupalure, at likwan deng alus metena. Mi paintagon daralan niya ing meto nga saserdote king lugalay ito, inyang ikit ne, linipat siya kasumangid ning dalan. Makanyan mo naman, miras siya ka rin ing metong alevita, at ikit ne ing biktima daring tulisan, at kaybat linipat siya king kasumangin ning dalan. Dapat ing meto nga Samaritanong maglakbe, dinalan niya naman ka rin. Ikit niya mo naman, at melong no siya. Lepitane, at tigtugananong laro at alak ding sugat na, at saka no binalot. Kay batse kene king kayang sariling asno, tiglus neng dela king balepi paglayunan, at sinesene ka rin. Kabukasan kinangwayang adwang kwaltang pilak king bulsana, at binyeno king mamahala king pipaglayunan. At nga na, sesenme, at nung magkanuman ing maging kulang, bayaran ko, pamagbalik ko. Ninong ngenik yung pamalak mo nga ng Yesus, kareting at luing kapara ng tao ning sebatan daring tulisan, pekibat ning eskriba, itang pepakit lunos kaya. Nga ng Yesus, nung makanyan mo naman, ing daptan mo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Good morning po kaya kayangan, pati rin kaya katamong kapatada, makiyagum, kaniting Santa Misa, ayat sukaring karelang pibale-bale. Good morning po kaya kayo.
paneta mo pong darandaman o kaya po tang basan may ebanghelyo ngeni, ing title na The Good Samaritan. Sikat siya po inine, inyapin deng aliwang maganakang tao, apusan de ining The Good Samaritan. Pero iya mo po pala The Good Samaritan, atin pang The Good Innkeeper. Itang mamahala, ketang pipaglayunan, uling liningap niya muna naman. So dwala pong good, itang Samaritano, ang popaytang mamahala, king pipaglayunan. Simentaya po yung ebanghelyo. Ing metong ay eskriba, metong adalubhasa king batas kitnaning ginutamong, nano po yung kutang na, Maestro, naning sukat kong daptan, bakong tanggapan ing biye alananga. Naning sukat kong daptan, bakong tanggapan ing biye alananga. O ini po yung kutang tamo. Itamongan burita mo mirastaking banwa. Itamongan burita mo miligtas tamo, alibo. Nino kaya kayong bisang manabuking imperno, tasing gamatyo? Ala po. Pero yung gagawan tamo, itang ikakanabo tamo king imperno. Itaya po buring imperno. There is no automatic salvation. Ngayon kutang naning sukat kong daptan, ating kang daptan, bakang miras at tanggapan me ing biye alananga atin tamo pong daptan naning daptan tamo ngeni o ning ing kutang ning dalubhasa a lawyer metong yang scribe metong yang dalubhasa king batas po so naning sukat kong daptan atin tamong daptan ban kanita tanggapan tamo ing biye alananga o ining pigunaman tamo. Nung bisa kang muntaking Manila at yuka keni, Father, bisa ko pong muntaking Manila, kay ba't makatamimi ka mo? Miras ka king Manila? Miras ko po? Aliko po, kailangan natin kang gawan. Bunta ka kitang bus station, sake ka ka rin. O makatamimi ka lakang gagawan, eka pumiras king Manila, makanyan muna naman king kaligtasan. Buri mong miras, tanggapan mo yung biyalananga, atin kang daptan. Nanong ining daptan mo? Kitnan ining kaya katamong Ginoo, ining dalubhasa king batas, nanwaring makasulat king batas. Nano'y nga intindihan mo kaniti, at may kibat siya po ining abogado, ining scribe, ining dalubhasa king batas nga na dapat meng luguran ing Ginong kaya kang Diyos king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan at king mabilog mong kaisipan at sukat meng luguran ing kapara mong tao anti mo ing kaya kang sarili naning sukat mong daptan ba mong tanggapan ing biyalananga lugod ka love. Amen? At inipong sinabi na ning dalubhasa king batas, luguran may Diyos, luguran may kapara mong taong timoy kaya kang sarili. Baloy po, ining luguday ne, pakibat taya mo, king lugod na ning Diyos, kaya katamo. King mumuna ng sulat sa Juan, chapter 4, verse 19, God loved us first. We love God, but He loved us first. Minuna nakatamo pong liguran ng Diyos, inyapin ing lugod king Diyos at lugod ka rin kaparang tao, pakibat taya mo po yan. Lugod king Diyos, lugod ka rin kaparang tao, makananoya po yung lugod, pisasabihan tayong lugod, basag biyasak ang lugod. Nano po yung lugod? What is love? Kaluguran mo yung Diyos. John chapter 14 verse 15. If you love me, you will obey my commands.
pamintuan mo rin kanakong kautusan. Obedience is a proof of our love for God. Mamintu ka. Nung kaluguran mo rin pengari mo, pamintuan mo la. Amen? Tang kaluguran dako po. O nung kaluguran mo ko, sali na kasaguling bagok king tindahan, mako naman nga no, manggagamo siyang tambing. Muli kang agad anak. Kay ba't ene pakir eya makirandam, eya maminto, that is not love. Potang kaluguran may nga pong Ginoo, pamintuan me. Potang kaluguran may nga pong Ginoo, pagsilbihan me. You will serve God. Magsilbi tamo ki nga pong Ginoo. Kaluguran tayo nga pong Ginoo. Pamintuan tayo nga pong Ginoo. Nyapin po ing sin. S-I-N. What is sin? Sin is the refusal to love. Potang yan nakalulugod, gawan mo yung kaburihan mo, imbes na yung kaburihan na nga pong Ginoo. Anya yung sin, S-I-N, at the middle is I. Lilibutad mo yung sarili mo That is sin. Ing libutad mo yung nga pong Ginoo, aliwa yung sarili mo. Sin is the refusal to love. Love of God. Luguran mo yung Diyos king mabilog mong pangataw. Pamintuan me, pagsilbihan me, itang kaburihan ay yung gawan mo, aliwa yung kaburihan mo. O itang lugod. Kaiba na po nita, ing lugod ka rin kaparang tao, tambing neng tiki neng ginutambo, pantela po rin, love of God, love of one's neighbor, o neng panayang mumuna, ing lugod king Diyos. Nung kaluguran mo yung Diyos, luguran mo rin kapara mong tao, inseparable la po rin. Makakonektado la rin. Emo malyaring pikawan yan, ing love of God, love of one's neighbor. Bakit? Nga ng San Juan, sasabihan mo yung kaluguran mo yung Diyos, dapat pikasaman mo naman yung kapara mong tao. Sasabihan mong kaluguran mo, pero pikakasaman mo yung kapara mong tao, malaram ka nga na. Sasabihan mong kaluguran mo yung Diyos, may akakit. Kay ba't pikasaman mo yung akakit mo? In Diyos tayo po akakit, pero kaluguran tayo. Luguran tayo, in Diyos, king kapamilatan daring akakit tamo. Inyapin kailangan nga ng Yesus, may kakalugod kayo. Luguran tala rin kaparan tao, naning lugod, kamamermisyong kalupang tao. Nano pa yung lugod, negatibo ya pa ita, gawa kang mayap, karing kaparan tao, kamamermisyo, kamanako, kamakamate, kamangurakot. Balo po yung ganaganang problema nga kakita mo ngayon kasalukuyan, gera, danok, pamikakaintindi, mi papanyira, metong mo po yung buri ng sabihan, tayo kaluguran in Diyos. Bakit atin kami kasabi? Bakit mamermisyo ka? Bakit manako ka? Uling tayo kaluguran ni nga pong Ginoo. O itapoy ito na sangkan. Tayo pa kaluguran. Nga pong Ginoo. Po, tandanan tayo po yung lugod king Diyos at karing kaparan tao. Pakibat tayo mo, king lugod na ning Diyos, kaya katamo. O ning atin niya pang kitang, love of God, love of neighbor. But who is my neighbor? Nga na ning abogado. Kasi po karening Hudyo, ing neighbor, ing kaparan tao, yapining, kaparan ng Hudyo, fellow Jews. Ding luluguran damo, ilapin ding kalupad ang Hudyo. Nung ene po Hudyo, era ne luguran. Nung ene Hudyo, Hentil, Pagano, Samaritano, o yan po era ne luguran.
dirinan deng limit ing lugod, deng luguran mo ilapin detang kapara mong Hudyo, your fellow Jews, ilamong luluguran da, deng Hudyo, kapatedo, ding Samaritano. Nino yung kapara kong tao? Ngini, peki bataneng Jesus, yapi na po yung talimhaga. The good Samaritan, the good innkeeper. Pakiramdaman tayo po, simen tayo. Uling ini, ingkutang nano yung sukat kung daktan ba kung tanggapan ng biyalanangga. Buri tayo po yung kaligtasan, eh? So who is my neighbor? Kaluguran din Diyos. But who is my neighbor? Ulitan kaya po, deng Hudyo, deng luluguran da, ila mo rin kalupad ang Hudyo, potangin e Hudyo, erane kaluguran. Nanong peki ba na ning ginuta mo, o inin talimhaga. At yung kanong meto nga maglakbit, a traveler, many bata niya king Jerusalem, papuntay king Jericho, o ninging dalan po ka rin, alang bali, siyempre, disyerto, mabato, neng misan makitid yung dalan, neng misan biglayang pabaluktuting dalan, biglang liko, o neng ka rin, makatakot siya po yung dalan, ka makapag-travel magdili-dili, anya pinding mag-travel ka rin in caravan, in groups, ne po, uling ating tulisan, neng misan biglalang datang deng tulisan, kay ba't nanita, manakola, panasakitan do rening maglayag, dening mag-travel. O ning ating pong miglakbe, meto nga katao, kabang maglakbeya ka rin, ne papunta king Jericho, di natangla rin tulisan. Nanong gewada rin tulisan, kinwari ang imalan. Kay ba't nanita pemalupalude, kay ba't nanita likwan de halos mamamatene. O ini po pakiramdaman tayo. Who is my neighbor? Nga naning abogado. Nanong gewan, anyang makaratene, likwan deng halos metena ining pemugbugda, ating dinalan at lula katao. Pakiramdaman tayo po, yung mumunang linabas, metong yang saserdote. Ne po? Metong yang saserdote. Ing saserdote, mag-serve yaking templo. Nanong gawa na? Linawi mo. Kay ba't nanita, dinalan niya nga luwang dalan. So linawin niya mo, po linapit. Mamalagway amuntay king templo. Mag-serve ka rin. Ing kadwang dinatang Levita. Naning Levita, bala mo po sa Kristanya, sa saupya king templo. Linawin alayang gewa, kay ba't mekone. Ing katlong linabas, ing Samaritano, o ini po yung pupuntunan ng ginuta mo, deng Hudyo po pang Samaritano, milalaban la rin. Dinatangya ing Samaritano, nanong gewa na, o ini po, basan ki, nanong gewa na, he saw the person and in need and acted immediately. At niya pong tinok nang iya, linawin linapit siya. Ne po, linapit siya po. Kaibat, ikit na, sugatan niya, nanong gawa na karing sugat na, tigtuga na lang alak, ampong laro, kaibat nanita, binalot na lang. O itapon, kaibat, he did not think of his safety and convenience. Sekene king kayang asno, po, at inyang tambing depatan, he acted immediately. Kaibat, he gave him first aid, o ini po yung amanwang ko, first aid treatment. The victim became more important than his trip. Mas importante itang maging biktima kesa aking kayang pupuntalan. Ining saserdote, ining levita, importante itang pupuntalan da at likwan ding maging biktima. Po?
at inapong pameliwa, sekene king kayang asno, his personal comfort was surrendered. In importante kening Samaritano, yapin itang meging biktima, ang mangailangan king kayang sao. He took care of him and brought him to the inn. O ita po, dela niya king pipaglayunan, sinesene ka rin, kay ba't nanita may maya diya, at nga na menabilin kening mamahala king pipaglayunan, nung atin mang kulang nga na, magbalik ko at bayaran ko. Lawen nyo ne po? Ne? Ingkutang o ini po. Pagmasdan tala po rin ng atlo, ining saserdote pong Levita, nanuing kutang, isipang ke punong nanong inisip da, o ini po yung inisip da. Nung tuknang ko at sopan ke, nanong malyari ka na ko? If I stop and help that victim, what will happen to me? Ining Samaritano, o ini po yung kutang na, if I don't stop, what will happen to him? Ne po? Dening adong minunay ning sacerdote pong Levita, if I will stop, what will happen to me? Ing importante karelang sarili. Pero ining Samaritano, if I don't stop and help him, what will happen to him? Lawen nyo na po, ikitsing pamiliwa, atin yang lugod. Ini pa naman dening adwa, sacerdote pong Levita, mag-serve laking templo. Nung mag-serve ka king templo, makadiyos ka. Ne po? Makadiyos ka. Malugod ka. Pero ilang mayakit, alala palang lugod. Agyam pang mag-serve laking templo. Ining mag-serve king templo, muasahan alayang lugod. Pero yung mayakit ating lugod. Patagal lang po mayakit sa kaya katamoy ni. Itamong sisimba. Ikaming pari, asahan nyo kaming lugod kaya kayo. Ikayong panesisimba, asahan na rin tao king malugod kayo. Pero po tagalang ikaming pari o kaya ikayong panesisimba, itamo galangin nga lang lugod. Kalupad na ditang sacerdote pong Levita. Mag-expect la po kaya katamo ring tao. Ikaming pari, ikayong panesisimba, panekong sisimba, mas malugod kayo karing aliwa. Pero pumiyakit ka rin kening sacerdote pong Levita. Ining alang isipan dang alang lugod. Man po sisimba ini, man pupunta king templo. Pero yung pepakit lugod. Amen. Tandanan tamo po, o ini. Mekad, isipan tayo hindi po. Nung practical, alimbawa at kayo keng pibale-baleyo, baloy po itang retang sa ining sacerdote pong Levita, agyure pong sopan, pero resinopan. O itayong ausandang the sin of omission, agyureng sopan, pero sinopan. Nga po. Makanyan muna po ng misan malyari kaya katamay ni. Makirandam kayo po ni po at malilyari ni. Nung sakali ating kayong masakit king bale at bisa kong simba, po tagalang likwan niya yung masakit, ay simba ko ngayo. Pawunaye po itang masakit king pibale-baleyo. Imbes na munta ka kini simba ka, lingapan may itang masakit king pibale-baleyo. Excuse ka, potang lingapan may ingke kang masakit king pibale-bale. O yan po. So ining Samaritano, meging mayap yang Samaritano, uling pepakit ng lugod na, kening mangailangan king saop na, ing tauling kutang,
nga na ning kakatam Ginoo. Ninungeni king pamalak mo nga ng Yesus kareting atlo ing kapara ng tao ning sebatan daring tulisan. May kibat siya po yung eskriba, pagmasdan niya po yung pakibat na, itang pepakit lunos kaya. E naman sinabing, itang Samaritano, uling lintoyang mayap, ining Samaritano, e lapumi kasunduren Hudyo, ampopang Samaritano. E naman sinabi, itang Samaritano, ing sinabi na, itang ating lunos. At nanong pekiba na ning ginuta mo, nung makanyan, go and do the same. Nano po yung putang na ning eskriba, nano yung sukat kong daptan, bakong tanggapan ning bielananga, lugod ka, lugaran mo yung Diyos, lugaran mo rin kaparan tao. Nino yung kaparan tao? Basta't gana-gana, alakang pipilinan, na anuya maning religion na, nung mangailangan niyang sopan me, na ano maning kule no, istong may ngailangan niyang sopan me, kamamili, o iting lugod, po, tamo mamili, tamong katoliko, na anuya maning religion, na anuya maning kule no, tayo kanano-nano, sung kailangan ng saup tamo, sumaup tamo, o itang lugod, karing kaparang tao. So, masakit siya po, ang gangini, mekad, etapa po lulugod. Pati rin kasalang tamo, luguran tala, dapta na ng talang mayap, who is my neighbor, not only our families, not only our communities, everybody, even our enemies. Luguran tala, nung kailangan ding sauta mo, so pantala. Bakit? Bakit mamili? Ustong liguran me, botang mamili, ang baskinino, nano po yung malyari, makiwangis ka king Diyos. Amen? Lawen nyo yung Diyos, babiyan na yung angin, karing mayap at makasalanan. Papasalag ningaldo, pati na karing makasalanan at mayap, alaya pong pipilinan. Makanyad muna naman kaya katamong, nung bisa tamong miligtas, nung burita mong tanggapan ng biye alananga, luguran mo yung Diyos, at luguran mo rin kaparan tao, ninuman ila, agyampang kasalang me. Agyampang kasalang me. Agyampang kanano-nano, uling kaparaming tao, uling kapatad me, uling anak niya muna naman ng Diyos, uling kaluguran niya muna naman ng Diyos. Nung kaluguran na katamungan, kailangan may kakalugod tamo. Masakit pong gawan, o keng tutuking Domingo, pangadi, nung etapa po ang gagawain ni ing Ebanghelyo keng tutuking Domingo, kailangan mga ditamo. Datang kong pasibayo, keng tutuking Domingo, at inipoing pag-aralan tamo. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, Kin Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Payang agliking upaya ning banal na Espiritu, bibait kang Santa Mariang Biren, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukuluk, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang pon me nga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika,
king pami sa makding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliram yeding mete, at king bie alananga. Amen. King dalan ibat Jerusalem, papunta Jericho, ing ebanghelyo pepakin no kekatamu, ring taong akakatagmutamu, karing sablatang dalan, ngining kasalukuyan. Ipanalangin tala, kabang nga tamong sasabi, pakiramdaman mo kami, pakaluluan, o Ginoo. Pakiramdaman mo kami at pakaluluan, O Ginoo. Para karing kukwa, karing aliwa, ketang at tsukarela, dinge manakit, kimpamangailangan daring aliwa, at mimiwas kasumangid dalan, ban alisyan, misangkot, king matulang, pamaglingap, king kaparang tao, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami at pakaluluan, O Ginoo. Para karing mipaimburisan lele dalan, para karing alang kakaluguran, at alang metong mangmagmasabal, banding kalupadang tao at tuklasan dala, manalangin ta, king Ginoo. Pakiramdaman mo kami at pakaluluan, O Ginoo. Para karing tutok ng king dalan, ban mo niya saop karing taong mangailangan, para karing dadalo, karing masakit, at lilingap karela, para karing saryang mama ko, king karelang dalan, ban ayat danan saup ding aliwa, ban manatili lang malapit, king kaparang tao, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami at pakaluluan, O Ginoo. Para karing sugatan na puso't katawan, para karing eta kaluguran, at para karetang esapat ing lugod tamo, bantong gentala, at kaya katang kapatad, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo kami at pakaluluan, O Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, sopan mo kaming lugod, karing kaparaming tao, anti mo king ke kaming sarili, at maging malapit keka, kapamilataning pamaging malapit mi karela, ipayabot mong atuklasan mi karela, Jesus, itingan puwadon mi, king kapamilatana mo rin Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon matanggapi arapaning Diyos ikpang mayupaing totoo. Tanggapan na siya ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo lareti ngayon ning kekang iglesia, manano na sanang iting banal na Eucharistia, so pa na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiet numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan ban makapagbalik kelub keka. Ulinitayong kaluguran mong anak, meging tawiyang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayu at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao,
Banketa mi patawaran daring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, linupig mo, ing kamatayan, king pangas sublimong nebye, siblin mo ing heaven, Ginoong Jesus, datang ka. Ginoong Jesus, datang ka. Datang kang maligaya. Inyang ining kaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebi ning anak mo, daraon miyo kaiting tinape ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kini kami sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambianang Francisco ing papami, i Florentino ing obispumi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na yung Father Meg, Father Jasper, Father Mac, at Father Marvin. Kanakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenaing subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Indung ning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimmal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin na tiro na ning ginutamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panaon mi, ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Muling kekaing karya ating kayo ayan, ating likaya manggaman ingalanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimo rin. Pakitamong pungin, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. O ning Ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat tagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o MD sing lumapit kaya kayo, inyaman natili kayo po kareng pwesto yo. Para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayo pong makatalakad at iyatyat laring palad o gamat. Para karetang yatanggap, malyari tapong lukluk o siklawod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sasalpantayanan ko king at yuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da kang may git king sablang bage, at pag nasan ko ing tanggapan da ka, dapat paulining ening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo mang espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan miya tong keng lubusan ng sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilanman,
ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamu. Ginoo, kapamilataning pamakira kemiking misteryo niting banal a Eucharistia, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong karing puso mi. Itiadon mi, king kapamilatanang Kristong Ginoo mi. Amen. Oratio Imperata, laban king COVID-19. Mapamakalulo at mapaglunos sa igpa,
Aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, maninton kapatawaran at biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Panadwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at mekamate na karing dakalataw. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kami king lugod, at king kapamilataning manulo mong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi at pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa ban mapupos na yung pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses ading sablang lilingon karing misalunan ban makasuyo laking karing masakit kambianing belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabuslasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil, iba't karing kaniting sakit. Ipanalangin mo lang itang miyawan na kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyang unabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang at king pamangailangan. Manano na sanang yung pamagmalasakit at masabalmi para king metong at metong, ikabos na kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Panalangin mo kami. Luklo kayo po sagli. Kareta pong tinanggap forms, survey forms, pakisubmit lamo po kareng greeters or collectors o kaya king opisina po ne. Ikayong may kibat karening surveys king parokya tamo lalong-lalo na parokyang Pisamban. Ibiyo po nung ipa binye, pakibiyo po kareng greeters tamo. Kadwa po detang sa mga hindi po nakakapag-compile noong March 11, 2022, pero nakapagsumiti na ng requirements noong 2020, maaari po kayong pumunta sa Holy Rosary, Paris, Pisamban Maragul, Paris Office, at ipagbigay alam kina Sister Lita Alvior o kaya kay Sister Cathy Santos Agustin para sa karagdagan impormasyon. Deadline po July 30, 2022. Ganon din po yung fundraising sale at the patio. At meron pa pong additional announcement. Kung meron po kayong nararamdaman, kung meron po kayong sipon o kaya manguko kayo, sisipon kayo, manguko kayo, eta na po, excuse ta na po mimingat tapa mo rin. Paneta mo maka-face mask, tutupin. Pero nung ating kong panandaman, manguko, sisipon, excuse kayo po po, makayawa tamo keni. O last Sunday po kasi ating milyaring makanyan sisipon niya,
o kukuneng kuku, kening luklukana, o bota ting miyawa, o ita po, o ita yung lugod. Amen. Balo mo na manguko ka, sisipon ka, kay ba't munta ka kini, tutupin po yung Diyos so panakatamo, pero so pantayong sarili tamo, pota makayawa tamo, naning lugod, ing lugod ka mamermisyo. Nung kaluguran mo yung kapara mong tao, o ita, ing panemong isipan, ing kayang ikaligaya, ing kayang ikakayaw. O ita po yung lugod. Isipan mo na rin aliwa, nung nanong malyari karela, kalupananing mayap a Samaritano. At ang timurin po, karagdagan, balok magkasakit kayo king lugod king Diyos at karing kaparan tao. O ini po additional tip. Ini po. Halimbawa, number 1. Isipan niyo po, ikayo itang penasakit daw. Isipan niyo, ikayong penasakit daw at dalandalanan da kayo alalang gagawan ding tao. Po masakit ita. Isipan niyo ngeni, ikayo itang penasakit daw. At nung dalandalanan da kamo alalang gagawan, nano po yung panandaman niyo? Kadwa po, bante ta masyadong magkasakit. Panayeng akakit Kristo karing kaparatan tao. Potang linawe may tao, akakit may nga pong Ginoo. At sungikit may nga pong Ginoo kaya, malyaring mesopan. Amen? O rin po nga duwang tips, potang akakit may kapara mong tao, akakit mo'y Kristo. Na nung sinabi ng Kristo, depatan nyo karing peka malati yung diling kapatad, depatan nyo kanako. O ita po, niya, balo ko magkasakit kayong lugod, pero reta mo ating lugod, Diyos at karing kaparan tao, ilamo pong miras king banwa. Nung alakang lugod, kamiras king banwa. Bakit? Because God is love. Deta mo ating lugod, ilang miras king banwa. Our religion is a religion of love because our founder is Jesus, the God who is love. Nepo, niya kailangan lugod tamo, ing banala tao, malugod yang kaparan tao. Amen. Talakad tamo po, para king tauling bendisyon, ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka, at antimurin. bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at din kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat King Diyos. Para apanatilyan tamo po yung gustong laot, king balang metong, pakisabi mi po, manatili tamo kareng pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban. Dakal, salamat po.